Hakajan miet jong kakhanyo trik uluber arajar ropsan ki pajba kshonong sahi ke bahab apok tain lum shnong is Jaiñtia kala don kawai ke Jaiñtia ke blara ke mensiam jong ki bubun ki noksong shnong kun thobru ikinong leit nang wan ki beya na Surok ba kani ke Jaiñtia ki noksong shnong ke de dien ya ke Jingyo ya ke Jingtep na ke Jingsma gas ke bala pei na kawai ke trok kit gas hakapor jan miet kumanyo tunai Laitu pakani ketrok kadai kebelit no syakap jong Surok hakatayo kebeladap badai kepor bagi brio ke Indian oil kidang tray Kynsan keladon ke jingpei kadai ketrok bad ke gas kelalat na kadai ketrok na kejing itu SP ke is Jaiñtia Giri Prasad ki Pulit yang mentah kila khangno ke Surok harangkat ruban peniang lupa ki kali senraj ki bana ketenat fire service hendai ula pentep bagi nong tray ke oil India gas mentah kidang yele banset ke jingpei ke gas pat kumjuru pan pawan brio shu syakatiga caka nalor kata ulong bana kaliang ke bor district kelada pan ai ke jing pataru syakinok song Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya